Jesi Matiću, šta ima? Dobrodošli. Bolje našo. Vi Draga Radulovića, Svaljića, šta ima? Od srca, jeste gospodjetne, šta ima? Šta ima? Malo lijepo, dobro. Baš mi danas nije treba. Jel, Zviku s nama, mi se ne poznajemo. Vrlo neka zanimljiva konstatacija. Lijepo, sve čula. Moje poštovanje, kako ste? Dobar dan, sad Bravo. smo ispričali. Moja čerka, ali vi znam, poznajte nas. Znam, izviđenje. Evo, da. Ja. Što zna? Onda na onom došta, onda ništa. Dobro, dobro, hvala. Šta ima? Evo, što ima kod. Kako ste Milićani? Ja. Dobro jutro, kako je? I Vosenčani. Šta ima? Oni su Milićani. Jel? Milićani. I Bogdan došao na pijesak standardno kod Bobana. Prvi put. Ćuti. U životu sam. Šta si Miki, gdje si Petrovo? Šta ima? Kako je ljudi? Šta je dobro? Ja u ime društva želim da vam se zahvalim što ste danas našli vremena da se još jednom sjetimo našeg prvog sekretara društva Zorana Pržuva. Ova akcija šta za ove godine u odnosu na ove prethodne koji ste bili znate, morali smo malo promijeniti iz razloga što se neki radovi tu izvode u šumi. Čistili smo mi to, ali nešto će se morati malo i zaobići, pa da ne bi zaobilazili uzbrdo, otići ćemo sad, ko je bio na Vranom kamenu zna, znači otići ćemo organizovano tamo do Krivačkih stijena, to je lijep Vidikovac, tu napraviti jednu zajedničku fotografiju i krenuti makadanskim putem s druge strane do vrha. Staza je lagana, odozgo kad se budemo vraćali, znači imat ćete dovoljno vremena da se odmorite gore, kad se budemo vraćali, vratit će se ovom stazom koja je markirana. U čelu će biti Tadija, on će odrediti ko će biti na začelju, molim vas da to poštujete. Gore jedno 500 metara prije vrha, sačekat će da se svi okupite i da se organizovano prođe pred vojnog kruga, da to ne bude u nekoj koloni koja se razvukla previše. Molim vas da gore ne snimate taj vojni krug, da ne bi bilo nekih problema. Prije nego što krenemo, gore na stazi nema nigdje vode. Ako neko nije ponio, evo ima ovdje vode, nek naspije i molim vas ovo voće. Pokupite za užinu negdje gore, da ne ostane ništa. Još jednom hvala vam svima što ste došli i vidimo se, ako Bog da, kasnije na ručku. Dobro. Daj se, Javor mora otići, Boga. Ja tamo viš šta je broj? 5. 6. Sole, ide Sofija po 8. uspon na veliki žep. Ja mislim da nema niko pjesku više uspon na tebi, ali nekome nije ni palo na pamet. Matiću, 8. uspon. 8. put na velikom žepu. I ljeti i zim. Reci like, share, subscribe. Sumor.
Ajmo poziranje. Znaš ti gore. Kam? Kako si? Što neće? Rekao te da se ne slikam. Oj druži, šta se ovoj država sve ne kaže, pa... Pa ne moram, Boban je rekao. Hvala im nema. Jest. Sami se povaljuju po streamu, čopani pritisak, zaštiti za sekundu. Totalno sve vrijeme miriše svinuš, tu nasilno. To samo kaže Amirči. Snijeg sa vrha Durmita, a? Prvo tamo znači. A ja ono aplikaciju bezmeni vrh i ne znam još koji se vidio. Čekaj, nisi pokreni onako. Pokreni, jesi ti bio okrenuo? Nemoj, ne. Hoću, brate! Ne moram. Šta je ovo? Što snimam? Ima i ona. Vidiš, vidiš, slika. Ranka isto ima. Onaj gore gule što ima. Ono ti je Han Kram, kuda onaj pravac kad ideš s pijeska, pa su borca, onaj veliki. Ja. Šta kažeš Marić, ja gledaj šume, jel? Ja go opće, gledaj, tu je pa to. Naše kuće, na kraju livada. Na kraju ceste, na kraju livada. Pita Kristina šta se sve vidi. Sa velikog žepa. Pogled na Han pjesak. Sad ova, ja. Mali grad u šumi. Taj tamo Mekote. Skusorići, Mandići, Radulovići, Daševići, Đurići, Džimrije sa crkvom ovdje. I sad ovo tamo da su ušanje. Šta imam? Han Kram. Bjelašnica. Ispod je Romanija. Treskavica, Jahorina. A onda ovamo planinarski BMW. Bioč. Mandić. Polijak. I meni posebno interesantno je ovo ovamo na kraju. Peakfinder kaže da je ovo plutaš, a ovo je masiv Durmitor.
se može. Je ovo Sofija, brate? Jaj. Čovjek ima značku, nema tu priče. Pa što kažete za dnevnik, ne? Ej! Može, brate, uvijek. Joj, gledaj. Šta je ovo, gol kjec? Zio. Šta je? Šta je dao ovdje? Šta je Sanja? Nemoj da te navrati šta taj dečak. Slušaj, a jesi jela? Neće. Što neće? Moraš jest. Znači, dok te snimam jede, poslije ne moraš. Što veli? Ja bi dolazio. Da ga vidimo na peratu. Planinarsko sportsko udruženje Zvonik. Ajmo, bo. Ovo ide nikad, sam da se zna. Bravo! Čekaj. Planinarsko sportsko društvo Stolac, Višegrad. Naši drugari za ozbiljne došli. Pozdrav Kraljica Petrovo.